اف دکان بناوی حسکیه لی او نل روش آوای کردستانیه او لباشور کردستانیه بنابراین روش آوای کردستانی ناوی باجار و باجاروکن خو لپروژه خوی بچوک دکن وکه نشانه که سر بیری کرنا روش آوای کردستانی كيف خوشم لهوليري زنافي شاري خو هلدم نافي شاري كيجي شاري روج آفايي برا خلجي بزانبن حسكي باجاركي كردستانية نا باجاركي وكي تي خوندن باجاركي إترا لگوری کارمندکی بیدکانه او دبیجه کو کرین و فروتن باش دچه و مشتری وان جی خلکی روش آوا و باشوره کردستانی نه عالمتين يعني باش وشغلي ما بيد ماشي يعني الحمد لله أم يعني جبر بيت شتي من بحاجة الحمد لله أم دركب من جولاتي خو مثلا جبيدك ساعدة بخلكير دك يعني قال لك شيء نما دعوة مثلا جدربت كانوا حياة شغلي والبر ماشي باش يعني الحمد لله قلت كي باش کریارک جی باجار هولری کیف خوشیا خو آنی زمان کو دانوستاندنان به خلکی روش آوای کردستانی را دکه بيرد عدم يك شو دو شو هي ماركته هي ام بيرد عدم زور زار دو شو مقصد اشتغ لازمه امن دزانم لمال ديم بو ايرا دزانم او كرايتوا ديم ايركانا براستي دو شو سي شو كرايتوا ايركانا يعني اوش حتى يعني باشا براستي دوام مهی داویده بصدان جی پنابرن روش آوای کردستانی بری خودان اوروپا لید همان دمی دجی گلک جوان سر پروژه خوی بچوک مان و هر لباشور کردستانی جیانا خو بردوام دکن دلخواست بهلوی روداو هولر